Awu, nine bakangwane ngabhuza lisemkhonweni lisetandleni. Nine amagebhe abaZulu omnyama kamalandela walandela inkomo zamadoda lo nivusela komcempele sicalaba ngifulathela zimbheke. Nawa la madoda asefikile kakhulukazi lawa ngisitawashutha wabona sagila imihlolo asafikile la madoda lawa afuna amadoda la dethembako. Uma uthi nje mkhulu mina uyati into tami athambi kahle ekhehla ngicela ungibonise ngicela indoda leti angisida Dr. Cempele Sicalaba ngakutshela mina ukuthi okay uthi ekhaya utolanza indoda lengabulali lengahlukubedi amadoda la ekhaya yakhiwa siyadakhela ke thina la ekhaya amadoda lanemandla latakudonsela umcebo akudonsela impumelelo akudonsela inqubekela phambili kungafi ekhaya kubebede bugodi. La madoda lawa asebenza kakhulu uma umuntu athena uyathi sebenza imali akayiboni noma ke akasebenzi kodwa ufuna ukuqeba noma ke akaphathi lutho kodwa ufuna indoda yakhe tendeke. Lenzo Stefan lakhathi ukuthi uyamsida ngoba siyakhona ukuphakamisa isithunywa semuntu umna athi ufuna ukuphakama isithunywa siphakamisa isithunywa athi umuntu omkhulu kunelibandla lama basangene bazalwane noma bazalwane abasanikele. Uyeta uthatha indoda la siyihlanganise sikhulume nayo uhambe uyisebenzisa le ndoda uyibhadale kancane ibuye kuniketa umcebo lobonakalako. Nakathi umuntu omkhulu ngilima insangu bekade ngiprofithele imali bengiyibona manje angisaboni lutho uyeda batawufakaza labathi bafika kola ekhaya uthatha indoda uhamba usebenta ikuniketa imali ikuniketa umcebo abantu bathenge kahle hayi kodwa imali letawungena endlini into lutho imali ingena endlini ayikhona. So bese uyakhuluma mkhulu yathi la ekhaya abafana bami bahlala bevana siyakuniketa induku lana siyakhe sikukhandele kahle bafati bakho bevane bakwathi sibaqoqe mkhulu yathi kuthi emsebenzini abasangithandi sengifuna into yesikhundla siyakuniketa into lemandla ube nesikhundla noma ungamthola umsebenzi uthola umsebenzi yemkhulu nginyanga ndumbe nakungena bantu ngifuna ukuthi angidonsela abantu siyakuniketa into ukukhuluma ethi mkhulu naloko ngakanje ngifuna kwenta nangomsebenzi wami uhambe kanje sikhuluma ngemagoda latakwentela into ndawashutha kusasa mase wabona sathunqa satkhulumisa saswahamba yosebenza nalokunye lokuyifihlo nakumkhulu nenkinga leso sengifuna kwenta nje bese okay mkhulu uDr. Cempele Sicalaba lo nto umthola ku76 18 30 35 kusesigodlweni sami labantu bangadideki ukuthi ngikuphi Cempele Sicalaba lona siyathokoza bomkhulu siyathokoza bogogo.